Raga magatheti twina Njoroge wa Githĩnji na matamaji tagucirio muthenya Friday na nĩ twarikia na magatheti na ndeto cia magatheti thiragira magatheti-inĩ ucio ni uhoro guthira riu ndeto cia magatheti mange Ngai atukinyiria ni muthenya wa Jumatatu mwambiririo niguo tukamuramura ki magatheti macio mange ndeto cia magatheti thiragira magatheti-inĩ ucio ni uhoro muthiru riu reke riu tuingire undu ungi na thini wa studio mwiroreri thengio muno ni kunjigua na kunjitikira twina Fred Kahura ni wakuma gwa kambuni egwitwo Golden Dreams Land and Properties Limited aya matwethagira ng'undu kundu kwega tugathie kuigithia. My brother Fred Kahura geithia muno rucini na karibu sana goko kwa Inoro TV wa korerera twarikia na magatheti. Karibu sana. Asante sana. Good to see you. Good to see you my brother. Ndacokere Ngai ngatho no korwo wina thayo. Makiria mothe wina riri wa Ngai. Kamau riri uheanagwo ni Ngai na riri neketuge utorana kindu gitagwo gwitikirika. Gwitikirika ni hindi ria andu marikia guthurima kana thini wa maundu maria mundu aragia marikia ukorwo makirikia kuhinga tondu Kamau uria twikite thini wa bururi witu ona haria turutaga mabiacara ni horo wigie kwirira andu no horo wigie kuhingia no ungirira andu ucokere kuhingia maundu maria mambia gucenjia ni kindu gitagwo riri uria hetwo ni Ngai wambagi ukweherera hanini tondu Kamau Ngai ni athuire maheni na ni athuire muku ni hindi ria ukumena muru wa nyukwa na ungiona nginya atongoria maraumira thaici maruga atiriri ati gutiri hindi ingi tukoya kahiu tuthece kana uthece muru wa nyukwa na thutha to ti wega tondu wona wambiriria hau ni muku yambagiriria na kamureke njuge atiriri iyo ni discussion ikoragwo inene muno tondu igagira nginya thini wa migunda tondu hindi ria andu me ukora makigana kindu gitagwo mugunda wa Ngai andu acio ni ukoraga mena muku nene muno naguo riri uheanagwo ni Ngai na githemba kiriku riri ni hindi ria waria wacoka wahingia undu ucio tore kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited yugaga ati title deed is our DNA Kamau riria twirigaine nawe njira gukaha na title mukoiko kire makinene ma gia ma title deed cia matu na cia Malindi yes na ngikura ni ngwenda kamugunda na ni Malindi na Kamau gitumi kinene kia undu ucio tondu ni tumite uhoro wigie gukorwo tukirirwo ni uhoro wigie kwira andu no uhoro wigie kuhingia ni undu wake Kamau tondu andu ni magereirio kana andu ni magereirie nguraro citiganite urakora tumagithurano twerwo tuka thini wa biacara twameriro no uhoro wigie kuhingia ni gwa bata muno Kamau reke ngure undu umwe ati thini wa muturire turatura wenda gutura wina riri wa Ngai turia ma na wendani maundu macio meri toria ma aragia ma toria njaragia toria waragia tondu ma igutuma ikuraga mundu ukombo-ini na makamu wa kangethe itumaga umire barabara uti gutindo ngibatara security nene tondu nduri na muku na mundu na gutire mundu murorani nake kindu koguo meyo nayo ri hindi ria kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited tukeheria mere atiriri atwagura mugunda no nginya igwatira title deed ri Kamau ukamenya kirege kamba gutweherera ona twikorwo na mbeca cigana atia ni kindu gitagwo riri wa Ngai koguo Kamau riri utwaraga na ma iri urerera andu tondu muhuri ucio uhuragwo ni Ngai ati ungigakinyarire Kamau hindi ria wakagaro media wahoyaga wira ri ukiambiriria ri werete atiriri ungikahe kanya na ni ngarugamirira andu maigana ni ngaheana hihi ni ngakorwo ngimatara Kamau ni cira wega thikũ ici na tondu ni ratuma tuhinguke meciria tondu nikio wikirire giti kiu koguo ni undu undu ucio ri na undu ucio tungiunyita tumenye taruga revolution ire iku igikaumira inyite to kumira bara inyite yugate ni tugacagura na ri at least matata mao no maiguikane ihinda yo koguo ri naguo undu ucio Kamau wakang'ethe ri ugaturagia mundu ena riri tondu ndakwira ona ungikorwo wina mbeca cigana ona ungikorwo wina power because the problem we have is power and money ona ungikorwo wina hinya wigana atia ucoke warie kindu gitagwo maheni riri no ku depart ugakweherera na nikio ithu tutakambuni ya Golden Dreams twithemaga gugakorwo tugikuruhanio thini wa maundu maria tugataragwo tondu generation ile turarera Kamau wakang'ethe ni generation ile kuragia baba umaku
ti ora tu umenye baba ndongia muikaririe thi umuri uma ku baba no area tu ina ona ukurite na ulikuwa happy ati ulikuwa job na umetokea job sangapi niga korora ginya matha umenye tu na generation ya riri ikoyaga kindu gitagwo scorecard ni kugatere ati Golden Dreams Land and Properties Limited mwaturire mugunda weha number 2 ni andu igana monire number 3 title iko tu hamwe ni andu maramaki scorecard umuthi uyu maikarite hari aria maratwirorera amaito riu aria maramarorera indo ciao ni ciana ciao tondu Kamau ni tumete uhoro wigie andu kana generation ire ikuya kwamba kugura ngari Kamau mbere tukiamberia uhoro wigie taru former president ogotwo Moi wa Kibaki na orohuru kathayo ri tuokire tugikira ngari muno riu ni kumenyekete ngari ti ya bata ta mugunda niki tondu hindi yo Kamau hindi ya Kibaki migunda yari okuo hanini no ru thutha wa Kibaki ni gukite migunda yo tukametinangia muno no uhoro wigie gwaka no uhoro wigie hari ungiaka gwakorwo ukiambia gukorwo ukigia muku thini wa muci tondu ungituka mu gucokaniria andu anyu kana family yanyu ri muciririe waku we utukitie baba wanyu muciririe wake no generation ire kuo ni muciririe watire we nengera kirona nengera ni ndekani na ki na nyue ndekani na inyue umwe ngere athia kendie tondu iyo niyo generation ire turi nayo na we cannot tuthigota kurira maundu maya no Kamau nayo ikona atiriri ati angikorwo hare tukuhihinya na ngaigua ruo ri uria gukorwo ngikani atiriri ati nie nani ngwambiriria thabari atiriri ati nie ngugura kindu kiria gigiakwa nigetha hindi ingi ndikanaririo uru ni undu wa kindu kiria gigitu and the best thing mundu uratwira rucini ro muthi ni kiria angitigira generation yake good kiria mundu cio angitigira generation yake na kiria angitigira andu ake ruciaro rwake nikio tha ici kemoko-ini manyu muri ta Golden Dreams Land and Properties Limited ndedo thogithie ngirathio ya mai hanini tondu we waragia na cieko ndukairiri kumigutha mai mau maguitekere maitekera matonyo maya makuma kuria atiriri ate mugaga title deed ne it is our DNA title ne ke by the way no okora mundu to title deed to tukasumu ati andothe ne mo title deed nie ne wandeheire ha title deed tangirie mwe na angechihutia na ngiririria muno gukorwo nayo title ne ke kahura Kamau title deed ne document na itanamba kumithathaurai njitekeria tondu nake mwirori uratwirorera haria ri twina maitu uratwirorera haria twina generation iratwirorera haria na twina andu Kamau rucino umuthi turahe mwerekera uhoro wigie gukorwo makigithia tondu ciringiria makira umuthi mathia makamatheri ni mekondo gukorwo makimihithia handu na handu haria makugatire ati riria ndahithirie handu haha nie na nie ndakorirwo ngikena Kamau andu matire na thina na kuigithia and gwire na gucoka na gutora gucokagirira people don't have a problem on investment ado matire na thina wa kuigithia Kamau wa Kangethe ado mena thina no tungi hokera besha citu Kamau wa Kangethe no tungi negera umuthi ciringi 100 atkorwo ari mundu faithful no le moke jori atiriri kahora wikaraga atia wamukirite mbeca cia andu na urio kuo na no uronekana kama ungikwira atiriri ati undu uyu ti wa guthomera undu wa guthomera Kamau ri ne documents ugoka ugacoka rule out Kamau everybody has a calling o mundu ni ari kiheo kiria akorogo eteirwo kana o mundu ni ari njata thini wake iri angimihuthira wega no imuhe direction muthenya wa rucio na no ehe ginya society direction Kamau wa Kangethe twita kambuni ya Golden Dream ri to kwendia migunda this is our calling and that's why up to date ginya muthenya wa muthi uyu ni tuigite ciugo iria twaririe ha muthenya wa mbere na njire maituri haha nyabende muri atiri ati kwa ihinda riri kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited kambuni ri tongoretie thini wa oheani wa title deed ri iri haha rucini ro muthi na namba itu ikoragwo ihuthu muno niyo 0718 004455 0718 004455 na juge nyabe hene catalog iria turi nacio nigetha mamenya kire turi nakio Kamau wa Kangethe tumere atiriri document ino niriku na fata wa document ino title deed ri ni uriku wa mbere Kamau wa Kangethe twina kundu gugwitwo na nyuki
Nanyuki twina Nanyuki Furaha Gardens phase 3 area turendia 350 wakere kama wakang'ethe twina Malindi Precious Gardens area turendia ciringi 130 cash na 150 na kama wakang'ethe nyambe njokerie aigithia othe ngatho aria marathire weekend ingi hituku na magithie makionera kiria mendete muno na kuigithia hamwe na ithuĩ kama wakang'ethe aya ni aria matwiroreire haha na aria matuire matu makugatire ati ona ni ngora guthii na ndege na njuge atiriri ati mwana wa Malindi ri tutwaranga na ndege na ndauga ati kia 50 by 100 ri turendia 130 na turamita Malindi Precious Gardens na yo kuotare tukamendia 200 cash kama utukouma hau tukaigira kundu gugwitwo Matu and good news kama wakang'ethe kuma Matu tatwire Fred Kahura good news na ile koshi yes kama wakang'ethe Matu Baraka Gardens phase 2 nethiru aya turamehingire haha turataria taito na haha na turamereha kama wakang'ethe Matu Baraka Garden phase 2 nethiru kama wakatwengira Matu phase 3 ino haha kama tuke mwaka uyu urambere na kindu gitagwo wathi mweru riu rora wathi witu mweru kama mugundo uyu withini wa Kivandini Masinga bypass na mugundo kama wakang'ethe introductory price no hutetie rami kama wakang'ethe no komeire rami gukomera ha neho gukomera we ni kuo kuriu ati urawendia atia 399 kuri muguri wa cash 399,000 kama wakang'ethe uyu mugunda ni size ni 50 by 100 wena title deed kwena aria marigiciri thirwa mugundo ko kwena ikari na mugundo orege jokere ati ukomeire na uhutetie rami gukomera na uhutetie rami highway kama mundu ngenda kana ukenda gwathi muthenya wa rucio ri namba itu ni 0718 004455 na muthenya wa rucio kama wakang'ethe niguo tugakorwo tukiruguria mugundo wa Matu Baraka Gardens phase 3 muigithia muroreiri wa Inoro rucine we uratwirora hau turari na Baraka Gardens phase 2 iria turarikirie nao aria kama wakang'ethe turendeirie Baraka Gardens phase 2 ri taito ciao muthenya wa rucio tugakorwo tugiciheana rucio rurakia tukiruguragia mugundo ucio ndakonge kuonia wa Baraka Gardens phase 3 na kama jokere orenge Matu niku Matu ni town ya kere nene thini wa Machakos County after Machakos town Matu ni town ya kere nene thini wa Machakos County after Machakos town Matu thini wa Thika Garissa highway ate thini wa Thika Garissa highway re kama ubere turuga atere thini wa phase 2 ni ndeka 10 kuma Matu town rude mere haha na negera makahinya thimu ya muthenya wa rucio na maseti tha ni ndagika cigana 5 kuma Matu town ndagika 5 kuma Matu town wakinya Kivandini ri mugundo turawita Matu Kivandini Baraka Gardens phase 3 Matu Kivandini Baraka Gardens phase 3 uria ndauga turendia 399 kuri mundu ungenda gwetia mafu kwa ihinda riri auge ndumira mafu nyambirie kubuku kwa ihinda riri tondu muthenya wa rucio wa kuri muthenya wa bata muno kuri aigithia othe aria twari thini wa Inoro rucine aria meguku bururi-ini na aria marenja wa bururi ri ni amu muthenya wa rucio niguo twakorwo tukihingia ciiraniro citu iria kama wakang'ethe twanaroka haha iria kama wakang'ethe ndakwira ati uma Ngai atuteithitie kuria tumite kama wakang'ethe na nguraga ndukanariganirwo ni hatura iria Ngai anakuhatura number 2 ndukanariganirwo ni mieke iria Ngai anakuhe tondu mweke na mahinda cianagwo ni Ngai na citumire wega tondu citigutura gutiri undu uturaga na nikionaga miaka 5 yathira tugacoka githurano-ini either tucokie kana tucenjie twi hamwe na kama wakang'ethe ungiria gwita ukone ihinda riria Ngai akuhete ri kama wahota gukarira noriria riangi tondu karia generation yaku hoi Fred Kahura mwena kama wakang'ethe oi maithe maito ru aguka maithe manyu mekire mahitia kama wakang'ethe ngwira aguka ari omwe maka haria Koinange oi Koinange cigana Koinange imwe haya kende kwire ngi ino street Koinange street kana hena Koinange bondi tao ndio ne hoto tukagira tugiuka wira riu ne nyonaga hau handikitwo Koinange street riu ni kuri Koinange kama wakang'ethe haria Riverside
aha Riverside abatirira no urigo mo ne Riverside no do amundo to Riverside no do amundo to ndo mo town ni Riverside Karioko ndogathina kamukunji borithi abatirira korenda guka haha korenda one no branch na Ngara kana oke bus station okay to hamwe hare kiandari kamuhe feture aturaga hau na nginya muthe no ituraga ya toto hau no hetagwo koina ngere ya tene na niho athuri a Murang'a mauga ni kwao nikyo igwa Nairobi nere sihemu andu mauga ni kwao andu a Murang'a maugaga koina ngeo ne yao toro building icio ne ciao na ne andu manyitanire athuri na atumia makinyitana makiuga ati ne tukenda gugatigira generation itu kendo Kamau wa Kang'ethe ngwiraga atiriri na nikyo ndacokera if we do a mistake today we shall be judged by our next generation. Kamau wa Kang'ethe umuthi ngwiraga guka ari umwe aria makaga thiini wa feturu yo na nyumba icio no guka gutire kindu ainokirie tu hamwe no kiria turi nakyo muthenya wa umuthi ni ati Kamau wa Kang'ethe rwakorwe ruo runene muno tukori atirire guka guo na thoguo mekire mahitia na inyu mwacokera mahitio macio tondu ndaugo ni ndu akika Kamau wa Kang'ethe ndaugo njerekeire thini wa maundu na igongona na muthenya wa rucio ati Kamau wa Kang'ethe aria magakorwo makigwata atito muthenya wa rucio ri ni aria maigithitie na kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited na muthenya wa rucio Kamau wa Kang'ethe twago tukihena title cigukuhiriria kana cigukinya title 1,000 muthenya wa rucio na Kamau wa Kang'ethe haha no ngucokera oro ringi na unjitikirie tu to nikyo twi thini wa inoro rucini kuri mundu wi hau Kamau wa Kang'ethe tondu ngwiraga reke tombe turikanie no nginya wambe uheane haria umite ndukanariganirwo ni kuria umite kuria uri na kuria urarora na kuria umite Kamau ni gwa bata muno na ni ngwenda kuria tiri mundu wi haha rucini ro muthi hari mundu wi hau jitagwo Fred Kahura kambuni Golden Dreams Land and Properties Limited he mundu wi hau twi muthini wa inoro rucini he mundu wi hau ugurite na ithui na ndari taitu tuma message oya guoko iguru tuma message 2248 agikorwo wanagura na Golden Dreams Land and Properties Limited na ndukoragwo na title deed tuma message iyo kuhetokera 2248 MD wa kambuni Fred Kahura tunake thini wa studio nigetha atangikire undu ucio title deed ino woiga matume agikorwo mundu aria miona ri fata wayo ni uriku fata wa title ni kina ujetikiria nguria tondu tariu he mundu kunjuri kama undu fata wa title ni kina ndirori ugu handu ni handu aingi no anyita ni tu andu ma understand mutangathi wira wake na mamilioni maingi maratwirorera tariu no uke nguri wetagwo atia ti tondu ati ndikuwi no he mundu tari wakuo atari wanyona niguo na he mundu wanyona itari ya mbere kwi mundu wa tune in inoro rucini akora kada njeru hau ariguo kadeno njeru ina tuteru etagwo atia riu ngekuria ritwa ri ti ati ni kwirigithia ti ati ndiui ni njui no he mundu to kana morite ucio ni mbunge uri kuoka one ni mwecimu uri ku kama we na ka studio fata wa title deed mundu ukona title deed ni uri ku Kahura Kamau wa Kang'ethe muroreri wa inoro rucini we uri hau fata wa mbere wa kindu gitagwo title deed ri ni koratero ni ki koratero ni kuga atiri Kamau wa Kang'ethe ati no woe wina fata wa besha wigire fegi na umena besha Kamau wa Kang'ethe reke ru ngode kuhe ithu tutakambuni ya Golden Dream ri na nikyo igwa gicokera horo gitaito ri tutiheanaga certificate tondu Kamau wa Kang'ethe umuthi uyu igikorwo njikirite matonyo maya ndinamo na wigire na ndina certificate na wigire fegi wina taito na slippers we ukuheo gitio no hurirwo tharuti ni fegi gukira nie tondu uhoro wigie besha ukinengero ni fegi ti uhoro wa gwikira ni uhoro wina ki so taito no iguteithie gukurugamirira ugifatara besha either thini wa sako kana thini wa fegi number 2 Kamau wa Kang'ethe no umeke ita security in case mwena murwaru na hihi ni ahetwo rutha rwa kuma thibitari na besha cia nyuti nginyu no iguaga kindu gigwitwo thibitari yakora atiriri muri naki turekererie murwaru wanyu no ucurie taito
no ucurie taito niko gweta ru no ahena gikuyu kiria kirikio Iwa makiwa gucuria ni aracuririe taito hau no gweta gucuria ni aracuririo taito nigetha murwaru wao arekererio tondu ore rathie biruto iragitara arekererio nigetha riri muhoyo ihinda ria guthie kumatha mbeca. Number 3 kama waka ngetheri hindi no make it a security of bond taru umuthi uyu mundu no anyitwo areke kunyitwo ri gukorwo ihitire yake ni kurabataranika bodi thiini niyo twitaga bodi nikyo igwa andu mathie bodi thiini wa macira ka thiini wa magoti ti hamwe ukigwa riu ri bodi maheirwo na ugikona mundu athie cira ri iragotiri ni arekerirwo na bodi andu athie no itagwo bond ti bodi ni bond riu ri njuge atiriri ati no muneane taito nigetha mundu wanyu akorwo mumurugamirire eta security ati ndagiura na ni ari ukaigoti ni afataranika nikyo igwa atiriri ni tunengerwo taito undu ungi wakana kama waka ngethe when you seek kana riro rafatara approval cia gwaka ati ungienda gwaka ri no neane taito nigetha wikirwo kindu gito approval tondu kama waka ngethe thini wa mitaratara ya thirikari ya waki wa manyumba ri uneanaga urakaha wabio hetoko ni architect magucorere nyumba ucokio neane taito ithe iko kindu gito change of user yari gikoro giko kama waka ngethe taito eri riu umeneane nigetha ikorwo ikihetukio ati no wahetukirio mwako waku ko kama waka ngethe mau nimo maundu mamwe ma maria hindiria kana mafata wa taito ningere ona wina taito ri no mbeca cia kuigithitie handu na kwaja ndona ari undu mwega tondu uri na taito na no weroni no uri na mugunda mugunda no waku na no wone mbeca kwetukira taito ino koguo ugukwamita handu kwa muke ukwenda kwanjia biashara ri wiki atia wina kama waka ngethe wina kama wakori no woe taito iria umecharge fegi makunengere urikie kamwako gaku en kone commercial ri ithe do hetokirio ne thirikari horo igie waki ru mbeca iria ri cirihagwo au account ni yaku uteguthenia andu kama waka ngethe ni undu wa haria tumite andu igikorwo muthe kama ni ndenda milioni 1 ati tuthio kanje ni rakonjoria ciumeko ojohithie ndungitikira na toku kama waka ngethe ginya mona muru wa nyina gutire mundu thiku ici mabacena na grafengi koguo ri nikyo wonaga twikirire muno kama waka ngethe kindu gitagwo taito na gucokero ringi nikyo tuga taito deed is our DNA neguo kama uno DNA niki tajira DNA niki kuringana uria tikeria ti we riu we DNA ni we riu DNA ni we ruko gutajira taito DNA aya Golden Dreams Land Properties Limited tolirikanie namba cia thimu ucoke wa tolirikania ri undu are makutano tondu ndina andu maranjuria makutano gwathire atia namba citu cia thimu maituri hau we uratwirorera oya thimu yaku kana oe karamu na karatathi tondu namba eno ni afata muno tondu mathomo maya turaguthomithia haha no werera mundu ungi nigetha muthenya wa rucio mundu ucio kamwira atiri ni wenda guthie kuigithia igithie na kambuni na njiraga andu mabe mathuthuri haria maraigithia koguo maitu fafa uri hau muru wa maitu na mwari wa maitu namba ya thimu ni weno ni 0718 004455 kuga double ni kuga atire kama gwaka ngethe ati ni 0718 004455 niko ndamajira ati ndathi hakinya hana bane ndengeraga niko ndiramicokera no khoreru tondu kama waka ngethe nyambe ngwire he maituri haria mona wa Gatundu South ugondo hoetwo kia Mwangi maituri akoretwo kenda kuoya thimu ngakorwo ni ndarikia no finally kiumia githiru kiria njirega hana taito akiuga atiri angikorwo mwanake ucio ni ahingie ciraniro iria ni thino inoro rucini ri akioya namba na narekire kugura hamwe na ithu koguo ndimucokerie ngatho na kamone ke ngwire thino inoro rucini kuri andu aingi muno makurumagirira na maromage tabarani no kamu waka ngithe na kamu waka ngithe gikwira na ngucokerere ihetia rire inene muno kamu waka ngithe ni hindi ria ngakunyagia mitandao-ini ati twagita wigiriki wa kuhingiria andu kamu waka ngithe ndegakorwo thukitie ritwa ria Raw Media na ritwa riaku na ithui twita kambuni ya Golden Dream. That's why kamu waka ngithe
tukorwo tumenyereire undu ucio ni ura rucio neguo haya tuthie makutano ni ndona video yekiro ya makutano na ndona no guthiete na mbere ndona tu developete nikuo guku ro ni makutano na makutano nona ginya na mabitie gwaka ndona mahiga macio makutano no kama wakang'ethe ni ndeka 45 kuma muci wa Ruiru town na kama wakang'ethe ngure makutano eno thini wa barabara ya tumetaga Nyeri highway eno riu ni highway kana ni super ni super dual carriageway wakinya hare makutano mamu metago makutano mamwe makutano ni nyinge muroreri nake tukore makutano eriko makutano mamwe kuma hare interchange ni wakorwo wona ri ndaika ithano guku oku kuorio ri ugakinya thini wa mugunda witu na tutinetie 50 by 100 na twakuhe bei ya 699,000 ngiri magana matandatu ma mirongo kenda na kenda kuri muguri wa cash na njugi atiriri ati besha ici ni inclusive of title deed warikia kuria kamu wakang'etheri gutiri ciringi ingi ukaruta achi yaku na director ya agreement ya zui ya surveyor diamenya yake gutire besha ngiri magana matatu tuthereria ndu waruta cash ya 699,000 ri ni twarekania relax tu hamwe horera etera title neguo ni hamwe na title cianyu cioyaga 90 days yo ni meri 3 yo ni meri 3 good koguo ri njuge atiriri ati thini wa undu ucio ri nake muguri wa okahora tondu kama utwe na andu matiganete ni kuri muguri wa okahora njuge atiriri muguri wa okahora ri tukamuhe na 775,000 arekie nginya hindire ya meri 6 neguo yes haya good rucio ukujerete ni matu ino matu ri matu ni twe matu ukona tugathie thaa cigana matu tugoka atia tugebanga atia rugendo rwa rucio tukirikia kahura kama u wakang'ethe muthenya wa rucio ni muthenya wa bata muno ya mutu wakwa tukiruguria mugunda uyu ugwitwo Baraka Gardens phase 3 na mugunda ukamu wakang'ethe ndauga ukomeire rami na we hare Kivandini no ukomeire barabara ya Kivandini Masinga bypass aria magurire kana aria magurire Baraka Garden phase 2 ri ni turia ba gukinya Baraka Garden phase 3 na njuge mugunda uyu social amenities ciothe ciri kuo koguo horo ige mathukuru maundu macio mothe na mugunda introductory price muthenya wa rucio ko tukihana offer ya 399,000 ngiri magana matatu ma mirongo kenda na kenda kuri muguri wa cash koguo no njugi atiriri we utwitikitie we ukenda guka kuyonera uma wa undu uyu ri ni amutwiraga mundu kamwe wakang'ethe thuthuria ni kuratorwo ni ugoka muthenya wa rucio na tugacemania ithuothe muthenya wa rucio tariki 22nd June 2024 tariki 22 kana tariki 22 tariki 22 gari ciothe kama wakang'ethe cigakorwo cierekeire kuria mucie wa keri thini wa Machakos County after Machakos town ogwitwo Matu town matu ma ojera matu mairetu na manake na matu manake gari ciothe cigakorwo cithite thini wa barabara ya Thika Garissa highway na cigakorwo cigithie gwika number 1 kama wakang'ethe tugakorwo tukiruguria mugunda wa Baraka Gardens phase 3 urenda ko turedia 399,000 koguo no njurie mundu atiriri ona no wetie mafu wambie gwikira mbeca ugathi verify beacon yaku hamwe na namba itu nginya ya WhatsApp namba ino itu kama wakang'ethe nire WhatsApp nire WhatsApp maundu mothe 0718004455 0718004455 kama una be no wetie mafu etie riu abia kubuka riu na kubuka no wekire deposit ya nigetha ugathi go verify muthenya wa rucio iyo niyo namba me kuruguria number 2 kama wakang'ethe ario the twene tito cia makiria tito ngiri imwe twakorwo tugiciana muthenya wa rucio na transport ni free turakorwo tugicemania haria Ruiru town thaa imwe cia kiroko thaa imwe cia rucini Ruiru town BD house third floor na kama ni ugakora ngari citu cibangite hau kama wakang'ethe uria twakorwo tugika tugakorwo tukimaingiria bathi ni citu executive buses ne kore go ikuo to gukuo uguo
kama investors ne bad executive investor tiwa kuo ngari cia tororane thirona gite giki ni uretirani no ni kaigua ngeciria muno njikaira ha meciria me ukama ukaigua comfortable uguo niguo mukua ma investors niguo tukua mathia magicogagia uguo na kamwe kaithene kuri kindu gigitagwo riri formu mufomu ngikarira ri ni wandagwo kidogo neguo ni uhinyaga njikare muthenya wa rucio gwato makuangara ngari cibareka atia bako uguo aracogio tukirekereria riu nguga atiriri ati muthenya wa rucio kaura rucio ngari ciothe cigakorwo cigithie kure mwena wa matu na njuge transport ni free kama unyama choma ni kwa wingi heria ruirio ikira nyama choma ni kwa wingi ungigwa andu ena nyama choma ri umenya ni tukahuna we na tuikorokie nyama ni ikorokagio niguo wao wakamocia njiraga na mai wakuria nyandaro aina mai mena ndimo mai ma ndimo tugakorwo tugitangikira maundu macio mothe kama waka ngethe riu njuge atiriri ati muthenya wa rucio ni muthenya wa bata muno kama waka ngethe na toro uguo kama waka ngethe ni tugakorwo twi live thini wa Inoro TV. Good. We shall be live ni undu wake kama waka ngethe undu na niwe yatiriri kama waka ngethe kabuni ya Royal Media ri oro wi ukoro kihana live ni yaba guthurima na guthuthuria niguo nigetha ndugakorwo wathie ubangite gitama giaku uhitithie andu koguo ni kabuni ihoketwo muno ni undu woguo ri na ithuĩ magatwihokera airtime yao muthenya wa rucio tugakorwo twi live thĩinĩ wa Inoro TV kwambĩrĩria thaa 7 after mohoro ma thaa 7 tugakorwo twi imwe kwa live ni kuga imwe kwa imwe kuma mucie munene wa Matu hare Matu Kivandini bypass thini wa mugoda wa Baraka Garden Phase 3 uratoko tukendia 399 tukiuruguria muthenya wa rucio ungethi kuria kwara mugire imwe kwa imwe maugaga achia kachel imwe kwa imwe achia kachel imwe kwa imwe koguo eroreri othe a diaspora kama waka ngetheri ni magatuona hau na ni mukona atiriri haria twikire haria obia Inoro iriri ni uhutĩtie rami na tutiago tukera maundu maingi. Number 2 aria tugete tukaheta ituri nitukamonani imwe kwa imwe tondu akika mauka ngethe tariki 11 muri 11 twari live thini wa Inoro TV tukiruguria mugoda wa Baraka Garden Phase 2 koguo no twakora Inoro TV tukimanengera taito ciao tondu kama ugwirire ni kuri kwiranira ni kuri kuhingia koguo njuge atiri ati we uri hau no wende kunyitanira ithuĩ muthenya wa rucio ndauga muthenya wa rucio tugakorwo tukiruguria mugoda wa Baraka Gardens Phase 3 uria ni ndagika 5 tu kuma Matu town na mugoda uyu withini wa turawita Matu Kivandini Baraka Gardens Phase 3 njuge atiriri ati mugoda uyu turawendia 399 kuri muguri wa cash nake kuri muguri wa installment ri turawendia ciringi 400 kuri muguri wa installment turawendia ciringi 450 koguo no wetie mafu kwa ihinda riri kugera 0718 004455 njuge atiriri ati ithuĩ tugacemania kure mwena wa Ruiru town BD House gorofa ya gatatu Ruiru town ri ni Ruiru ndani koguo oya ngari ithuĩ kwa mwena wa Nairobi mere urera kuingira Ruiru ndani aria mari mwena wa Thika ri tugacemania hare Jomoko aria me past Thika ri makoyo hare Ananas Mall aria me Thika road ri ikuma kiria ri stage ya kerega kore hare mwena wa Juja koguo to nginya uke mwena wa Ruiru no wega uko kimenyaga wa afici tondu kama ni wega ukamenyaga uraigithia ku na ni uranengera mbeca ciao wa afici yao iriku koguo ndamonyita ogeni inyuothe mwenda kuigithia inyuothe mwenda kunyitera hamwe na ithuĩ inyuothe mugatiri ati no twende gukorwo tukimenya kambuni no muno makiria ni amu muthenya wa rucio wakorwo twi ground tukirugoria mugoda ucio namba itu ya thimu ni 0718 004455 0718004455 aria mekora guthie mona makutano ri no mathie muthenya wa muthi mugoda cio turendia 689,000 cash. Asante. Kama onda kunyita ogeni muthenya wa rucio ungigoka ne ngakena ni ugoka
muthuri ene goka thank you asante sana Kahura ndacokia ngatho na ngucokerie ngatho njokeire media ngatho na njokerie aigithio the na erori yothe ngatho njoke gukinya ngethi cia chairman bwana Edward Kagunda ni ukona chairman witu no muthenya wa rucio cio ndu kimwetagwo Wambui na timu yothe ya Golden Dreams ri ni ukamiona muthenya wa rucio nigetha tuko kama ugakorwo muthenya ona ni ugakena tondu andu aria mana gwitikina aria magwitikitie ri ni makona atiri twereirwo na ndari umwe wa kwiranira ati kambuni ya Golden Dream ni yahingire kaniro asante sana thegio muno MD Fred Kahura kuma gwa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited reke tukinyie hau ucio uma umemerekia murihire njerago wa githijioka nigetha twire horo wa mashani na mwiroreri amutita guko kumagwo reke nguhe thimo mwe ya Gikuyu yugaga kahiga gakuru gatiagararagwo nĩ maĩ Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Motu atae maxi negatekera na iriare ikema negatekera na mwedire mugura irio cia Joy Max mukimona ni sothi ya tumiare gete kayo kiarara boss nyagera kama sara 36 liters wa urudania sigi 50 iso negirie mana mangala manana mweli umwe ne sigi 54 dukataka nyagera kama sara uguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Jetagwo Jane Keiro Golden Voice na nyimbo cia kugoca mwathani na ungenda kwigwatira rwimbo rwakwa hihinya *811*271# ririkana Inoro ni mucii wa aini othe. Vocaro count 5 6 Anakaro mushi 8 9 Hariki leu ni ego mwira atia inywe reu mwionera ina maitho uri mwana Akema Jomo akiaria na mundu thimu-ini ndaiguire akimwita nyina akiama Igua mwago wa gucanjamura ngoro yakwa Mugithi Night. Wale wa maito tigagwitigera wa monai ikopo akairuta bibi ukaruramu ikara mitambo-ini ugie na hwaini utakariganirwo ugithakirwo nyimbo cia Mugithi live haria o rwimbo rugaruraga rugano wirorere Mugithi
Mugithi Night Live goko kwa Inoro TV, Inoro FM na Viusasa. O muthenya wa gatano thaa 4:15 na uhorere Samawaru ibo ukoige kwa mwago-ini wa mugithi. Karibuni sana Jetagwa Joy wa Mashirio ni mugithi wa Friday Night Express. Tutapelekana na wewe vizuri. Alirira tusia kuna wirore tafarira mwaki ya nyimbo cia country goko Kenya. Nyitanira na ithu thabarĩ-inĩ ũtakariganĩrwo tũgĩkũrehera nyĩmbo njerũ na cia kĩrĩu. Kuma ngita nginya mĩrũri ya nyĩmbo ciothe twĩ nacio. Woguo wĩgwatĩre ngũbia ya cowboy. Iherera na ithuĩ o kiumia kuma thaa 4 tabarĩra nĩ yathuthĩra ngoro niĩ Getũ Kairũ the countryman. Still hard to believe what you did to me. Now look what you've done. Wamũkĩra mĩrũri na mĩago ya country o gũkũ kwa Inoro TV. Where the country girls at? Where they gonna be? Igikoragwo ari gikeno kinene mundu urite akionekana. Ona maithori maingi tondu riu undu uthi ukuragia maithori maciari. Undu wothe wikiambiriria ni uri kirikiriro. No undu wothe wina kirikiriro no uri kiambiriria. Noro mukinyirio hau. Gugu kurakite andu acio atatu makijuria kive enaku. Na kwa njera-ini nitoingagira. Hiyo makosa imekuja imegharimu maisha yangu gerezani. Saizi nasukuma kifungo cha life sentence. Muda yenye nitapoteza hapa sitaweza kurecover hiyo muda nikienda hapo nje. Gukorwo wi guku njera wina mahitia ona gutuika na muthuri uri na mahitia. Ni o muthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3 cia utuku. Na waria me wathe metikitie no marute wira taria matare na wathe. Maitho timo kuhota, maguru timo kuhota, moko timo kuhota, meciria ni mokuhota. Igihoya mundu wothe ina disability kana wina mundu wina disability amurute na nja onekane. Othe twaraniria nao moigaga wathe ti kwiremwo. Jetagwo Simon Kibe. Ngatho cia mwanya ni undu wa guthi na mbere wikarania na ithuĩ o haria hothe uri. Karibu sana thiini wa tabarĩra ino wendete ya Inoro rucini. Ritwa rĩakwa ni Njoroge wa Githĩnji na ngakena muno ni kumenya ati no uthiĩte na mbere na guikarania na ithuĩ. Ndĩra twaria ũhoro wa ũteti na ithurano cia macani. Macani ni mari ũteti na ndiramenya ni mari ũteti na ati nginya ithurano cia macani cia andũ arĩa marathurwo directors cigatabanio Friday ukite na ikarugamirwo nginya ni IEBC. Koguo ni ũhoro munene gwakinya ni ũhoro wa macani. Kwĩna mũgarũrũku mekirwo megiĩ ũhoro wa sector ya macani na maũndũ maingĩ mũno we mwĩroreri na mũrĩmi wa macani ũngenda kũũria kĩũria. Ndũmĩra kĩũria gĩaku namba itu SMS ũkũ thĩinĩ wa studio ni 22 Aiko mũrĩmi wa macani na nĩgua hi macani magĩtwarithio na njĩra yagĩrĩire kana ũngenda kũrũnga icũrĩ ona harĩa YouTube channel itu ya Inoro TV tukĩrĩ oho ona ũngĩthiĩ Facebook page yakwa Njoroge wa Githĩnji nĩ tũgũkorwo tũkĩaria. Thĩinĩ wa studio ndĩna mũthuri ũgwĩtwo Mwenje Njerũ no akuma kũrĩa Embu na tũgũtukĩrora eta mũrĩmi na nĩkĩ arĩmi maracaria hĩndĩ no marageria gũcagũra atongoria arĩa makamarũgamĩrĩra thĩinĩ wa mĩaka ĩngĩ 3 yũkĩte. Nowe onake anakorwo arũgamĩrĩire ũtongoria wa macani. Koguo ikorwo na kĩũria ndũmĩra kwanjĩrĩria rĩu. Nyambe ndĩmũgeithie rĩu kĩko nĩ kĩembu gũkũgeithia wĩ mwaro. Ndĩwega. Kũhana atĩa? Nĩkwega biũ. Itabitamburukie wega tondu na witamburukitie kwa jana Kiembu mundu naiguaga ki authentic. Ya mbetagwa Mwenje Njerũ togu auga. Nyumite kundu gwetagwa Kithungurire Manyata na iyo ni electoral zone yakwa etagwa Kithungurire na currently ni chairman wa Mungania Tea Factory. Mungania Tea Factory. Mungania Tea Factory Ivan Vetagwa Kĩanjũkũma. Reke njũrie gũtiganu wa chairman na director. Kenda wage chairman no angĩigua mbethurwo director. Amba kuthurwo director then mwathurwa ugo mwathurwa mwigana then among yourselves mukiathura chairman. Ta dalili atiriri taru Embu ri Embu county ri ndona ina ithii
kana ina factory ithatu na nicio gathangariri mongania na rukurire ta njira atiriri riu niwe chairman wa icio ciothe ithatu kana we wa mongania aca wa factory kwa ina chairman wake wa kathangari etagwa Kamau Moses wa rukurire etagwa Rwanjau Joseph riu acio anao kwa mathurirwe maita directors ithe icio magicoka makiavewa chairmanship no tukoragwa twina uria turugamirite etagwa board member ucio kirugamirite ithi ciothe ithatu na etagwa Enos Jeru na nike current chairman wa KTDA. Riu tari koguo riu gitwa kurugama githurano ringi ungirugama director na ungirugama chairman ni nyamba kurugama director then ara tukathurwo nao nio bakathura chairman na mwivoko no bagacokia tabu ya mwivoko aracoka tithiru na coka ayo no makonvagete kiu no ndora matungatete ara tukathurwo nao reke twari horo wa macani macani maembu mahana atia majani maembu ni mega muno tondu ukathoria ngiaia then wa auction ira twekaga ithi cietu cionthe cia embu ithatu ikoragwa si always on the top 10 na kuvotekete guo ndwa arimi yetu na ngia macokeria ngatho tondu atwamirire no ngia tuthondeke quality ya majani ni metikire na ndike gitumi tukoretwe all the auctions cionthe ukathikuroria cietu tukoragwa twi the top 10 ithi cionthe ici ithatu cia embu koguo riciothe koguo embu na nyambe njuri atiri tondu niguo kire mawatho meru mara matwikire atiriri tena ni kwagiragia ati we getheino nginya mutware macani manyu mothe kuria auction kuria Mobatha wathire atia riu niguo twekaga thaino majani mothe no ngia mathe auction but Timbot ni rarutire that kiria condition na makirugura kindu kiretwa direct sales ni kuga tatweru tutamongania no tuvote gucaria muguri wa majani na tukamwenderia majani direct matakuthi through the auction but on condition yate majani mau bei nwangia kwa iguru yeri auction koguo no tuvote na nitureka guo kucaria market kenda tona niyo amine buyer urenda kura tondu kwi buyers maugaga marenda majani ta mamungania directly kuo buyer to ciru ne tunikura open with that window ne Timbot no atumwenderie majani direct matakuthi through the auction guteithia atia tondu ni kuonania mogaruku mani ni megukora na impact ginya kwi murimi uguo ni kuga impact ya undu tocio ni gukorwa eriki impact imwe which is positive ni gukorwa ni tukwendia majani metu mengi kuutiga kwa kwina backlog ya majani na and again ni tukwendia majani na bei eguru tondu no regua condition hiyo ati wagura majani direct no angioka gura slightly above the auction price kogu majani metu tukuvata kwendia kwa wingi na tufuata kugeria kutonya even in the more markets tufuata na markets nyingi tweta mungania ka tweta the three zones the three factories ni tufuata ku penetrate even into the markets iria right now tutayava tuwekatia utonya hekiregenda kuria kigie giki ni opinion giki tomo gaikoro gitwarana na your position kana ule wikaga uhoro wa macani makiringithanio na indo ingita muguka na kahua macani embu mahana atia no majani is the only crop at we sure at the end of the month kuimbesha weterere as in tarua ketha kilo ciaku igana fare mweri nuramenya we very sure at kilo ciaku igana no kuyangiri ciaku igire na 500 it cannot be itinge kwa cie nini ati kana weru ute cioneka te kana thoko ni rathukire tuvota kurivwa apana unlike crops ino cingi yes hiyo ni crop we sure very sure ati kiwa ketha mwisho wa mweri no kugia mbeca na itainjerere yes haya kindu kege akenya maroria riu arimi riu ni iciure cia arimi cia jiago karimi ni majia kurehe ciuria marari uhoro wa riri uria ti marehe macani mao makerwo ati magithimwo haria weighing machine ati kwa mama kijaga ginya kilo na machine na weighing machine magakinya na kuguru nigetha macani mao maiwo no ta macio ni some of the challenges that mera cio ade itagwa haria mwita macani matwaro wa buying center makagati kwino ukora muingi muno rathie kuo iyo challenge kurete ikuo na wita mutongoria vati gwitikira challenge nduvati kuga ati gutina undu tocio but we are on top of things ura turenda gwika ri turenda ku introduce a tamper proof weighing machine a tamper proof such that ati ugeka anything kana ukavutia machine iyo
we will be getting a signal. Yeah? No tukanyita ka signal at the machine no interfered with. Nito gwete kirero kiu kwi arimi. But for now kwi kiria turenda kuleta machine iria ati ungevutia ta uragura wikarani ungevutia machine yo kana unge-interfere nayo. We already nitukufata kunyita message yo through a signal. Take jori hekiri to understand mugania ri ni factory kana ni it's a factory. Ina by center tashigana. Mugania ko na by center 66. Yes. Si sava ko nekigithe ikimwe tu. Yes. Mutire matinga mere ni itinga rimwe njigwa gagitogethe magagethe kana itinga. Ni mavone to votaga? Tono tariu mwako yore. We have never been overwhelmed. Ni production. Tono tariu mwako yore ni na one of the highest production. We will be clocking almost 24 million. Yeah. Na totiana overwhelmed, but it is all about management. Unamuko manage process ya kuruta wira. No nyoka menya ria tu na high crop. Nengarishiga na tufate release to the field. Na ria crop winde. Ito nwangio manage cost. Tarundo ngi release ngarisio on the ya kutana majani. Yeah. Nwangio o make sure noko vanga ngarisi yaku. Yeah. Ku collect majani kulingana na wengi. Kindu kimwe ndana nage complain okigi horo wa urimi wa mashani ni horo wa fuel. Horo wa either gukana thitima ya kuhehia mashani mau. Mwikaga ati nigetha minimize murimi cost tondu cost imwe nene iratukira thi kuriha boilers nyamu icio nigetha ihehie mashani. One thing tuleka kwina hydropower ambayo in the process na icio ni thitima cietu kwa sisi thitima cietu binafsi na thirikari nira sukuma maundu cio muno kina tukwa twina our own power tondu cost iria nene thiini wa factory cietu cost iria nene piu ni ya thitima na twavota gutago cost iyo among other cost. Yeah, iyo niyo major na twavota gutago cost iyo, then it means kinu kira gacokera murimi ya kwa gikinene makiria. And we hope in the next like 16 months, yeah, in the next 16 months that hydropower ile wa kuria kundu gwetagwa Rutune ne kuvata gwekatia kukure kiruta wira. Taru ego save pesa shigana kana percentage gana atia. Ni nene tondu tariu consumption yetu ya power. Yeah. Vai mweri it is it's more than sometimes even going to almost 10 million. Iyo ni fuel peke yake yani no, that's electricity. Energy. Electricity. Fuel no tukua tweta ina attitude ya control the price, of course tungi vata control the price. Ula tungeka fuel no ku make sure ni tuku manage ngari cietu no ndwa consumption ndega korweguru igadi when necessary. Tawuo kwiraga rwende ya low crop taro July kuthi August okwangaria tura release in the field to tira release ngari cionde to the crop is low ngari imwe no vata kuthiruka ina big area ithia utuma ngari igire. Haya taru murari the last payment murari hiti atia. Last payment ya last year turali vite 43 shillings. The previous year ya shilingi 40. Mwaka uria twatonyire twakurire bonus riveto shilingi 28. So the very first year ni twavutie ku increase bonus na almost 50%, that is 12 shillings kuma 28. Na mwaka uyu turategemea kuliva our target ni kuliva shilingi 60, and it is very possible na niguo turauga to ni twekuo na turamenya to managete wira wetu na interest yetu ni murimi tondu murimi rugere yagwa ni ambesha. Ndegwa ithurano cia ritare ni more competitive ginya thirikari ni racingirire na reiga cikurugamirwo ni IEBC. Yes. What is your view what you kathiru ithurano igukoro ci more competitive na ikoro ci more transparent? The more competitive the better. Kenda murimi yavote kuona mundu uria angivota gutongoria nuriku. Then IEBC it is okay no do transparency. But kenda IEBC okay, it was not our initiative. Ni ondora ukire through a court decree. Tunda turavangete because of course IEBC yokite gwikithia kithurano it is more costly. But because I court decree that kekwe ni IEBC, then we are okay. To okay na ni tura expect we more transparent. Kenda no ria gashinda kanoria gashindwa aone kweli aina ngiagia na avenue ya dispute ya kuvira dispute ya kwa kwanda leti keni musinde ni gikari search yakwa ninyonaga mashani maige twendagia Pakistan. Yes. Na mafurima aria ma arafu muno ndera tondu gwikire ndera twambe twikirie
tugicokereria ri nyukunjira kana muri tatongoria kana muri tacio muheto igiririki wa kurugamirira tarugo rugamirie mungania kana ni mureciria uhoro wa new markets. Okay, new markets. New markets ni mureciria uhoro wa gukorwo mwe more competitive in terms ya ginya efficiency ya utongoria na maundu ta macio tondu turaririria uhoro wa uteti wa macani na ndiramenyaga ati uteti wa macani mwirori na nikio ndirakena ukindumira kiuria giaku ati macani makorwo na uteti wamo na nikio turaririria muthenya wa umuthi rucini ithurano cia KTDA kana cia directors igakorwo igibangwo kana igakorwo igitabanio wiki yukite na nikio turacaria amwe arimi na ndithitemi thiini wa sector yo nigetha moke twaririe na tukimenyera atia ni tukomba gwikiria o hanini na tugucokeria thiini wa studio twina chairman wa kuria Mungania Tea Factory ikoragwo kuria county ni ya Embu na ku Embu no akigwa gwe ithe ithatu kana gwe factory cia macani na Thangariri na Rukuriri turacokeria thia kana gatari kuraya. Asante. Thank you. Yes. Thiini wa city kuria iroto na matanya inyitaine semania na ari anyina omwe na family igweta maundu-ini maikeno riria kwendeka gwacemania na kwiyumia haumaga thande cia wendo ndirenda unjire ma ona thengia ya maya mothe wendo utunganaga na nduma nene ndirihorera hindi iria ndiriona kritika kirira tukoretwo hamwe nikio ndi muritu we ni uramenya maria megwikika uhiki wekika Kundali Bagia o mwambĩrĩrio nginya wakana thaa 4:15 o gũkũ kwa Inoro TV. Weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi Magetha Smart. Turakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ukujete murimi wake nyitanira na Nyambura wa Kabuĩ akeiga hũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin A ikorwo iguru muno thĩinĩ wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo. Arĩmi ndĩmerire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o muthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inoro TV. kuria twina mundu witagwo Mwenjejeru ni chairman wa githii kia macani gitagwo Mungania kuria county ya Embu tukira uhoro wa uteti na utongoria wa sector no ya macani na ndidakorwo ndamuria wa mbere nyonaga ngikari search yakwa ranyonia macani maingĩ twendagia Pakistan na tukorwo tukihope tondu India na China nimo mabũrũri maria makoragwo makikuria macani na ũingĩ. Pakistan na India mangĩiguana no tukorwo tugikora kuria turatwara macani ni kunini kana thoko imwe no iharagane. Ni muracaria uhoro wa nutrients na new markets. Yes, it is true wana Jeroge. Tutirenda kulira na traditional markets tondu kalira na traditional market togora ugari Pakistan na India makathi kwigusana then not to go to in a very difficult position. Yeah. And with that knowledge ni tureka muno ni turacaria muno new markets twina a very aggressive campaign ucaria new markets taru last mweri muthiru na China twina minister wa agriculture Lenturi na undu ucio ngeia president ke mwenyewe tutarekericho na arawaririe akiuga kunukura turacaria thoko ni mutumu ngeia minister wake majitanite na atongoria KTDA tondu market ino undu ria tuvatie kumenya ni twaumiru vareva ambaya ucaria sela riu ni sela kana producer acarie muguri wa majani na ni citikwa twina monopoly ati twitha the only producers twina bururi cingi ithondekaga majani uguo tutingikira uguo ati tuge majani metu ati makagorwa tu hapana nwangia tukathia outside there tucarie market taru the national chairman akuletwa akithiururuka with the marketing team ya KTDA na ni utogu na akura twa China na minister na tukui maundu mengi mega muno twakire na mukuma China taru na signire MOU yetu na a company yetu Beneti ya China on two fronts. Imwe ni ya technology atento voto kwa tuna technology transfer between Mungania kana factories ya KTDA and that Beneti ya China. The next thing ni kinugire to markets.
China ikonsumaga everything ithondekaga manjani monthe irimaga ikonsumaga monthe so turaenda gutonya kurashiria njira ya gutonya in the Asian market gukirukirira China na China thaino ni atuthondekeru ngia trade center specifically for Kenya kira twathondeka manjani metu tukendagia ku China and again tuvota ku penetrate the Asian market. Doria tiriri kana uhoro wa hydropower ni murorete wega muno tatu kuria wekirwo wa pilot to kuria zone 3 ta gituge nakiri still mati aremi matiguire the ripple effect no mezaru mugigwa ni mwa save business yo mati cionire ciuka bonus ni kana pay slip ni yao Deu undoyo at the policy making level no angia undu guonthe mureka u make sure no ku benefit murimi tondo no angia mukuru mwikite kindu gitagwa market no not market but kindu gitagwa visibility study na wego ria wivono ukorwa ati manjani na mbura you know manjani mengi vagarira kwina mbura na ira kwina mbura ni ria manjani mengi ni turenda thitima meaning ria manjani mengi na ni turenda more power no ndware twina mbura kuune tukavota ku produce more power koguo there should be whatever kwina situation where ati turathie kuthondeka murandi na tutethia murimi koguo the saving ira tukathondeka na igakoya very big saving iyo saving no angiagithi kwi murimi but it's all about management tondu ndo gakorwo vangito gutethia murimi we at the policy making level it is to make sure ndo sinu atethia murimi yes hai hakire kegidona gekiurio nituronire kahua yes na mashani andu makiehererio kahua na igwa na kuria kungi makiehererio maroni na ndegwa arimi aingi mena maroni ma green feather ni subsidiary yake ya KTDA kai maragire kwaria na thirikari bado ikiehereria andu aria angi maroni no mehererio kana maria ni mararagwo ni maki na mani maki tondu ana ngo ni individual uthiti akoya ari mashani magicoka mageri ni ahuta mbere nyambe mbuge ya twatonyire twathurwa undu wa mbere twaroririe ni sector ya green feather tonu gethe the interest rate ya iguru muno 21%. Ruto kiroria now ino subsidiary ya arimi ifate gutethia arimi tukiuga tutigi objective ya profit making turorie objective ya service kwi murimi tondu riu anatwaroria profit ya tu make green feather rio make it 21%. Twaroria twarumiria objective ya kuthondeka profit twaroria ati kindu ta dividends ira kwa kwi murimi gukirukira green feather ni mbeca nini muno imwe na shilingi igana riu tukiona objective ino ya kuthondeka profit at through green feather iyo ti objective bega na negitethia murimi so what we did for the first time tugikurukia interest rate ya green feather kuma 21 ngia 8% tondu mangia kiria subsidiary cietu ikue si ikivota gutethia arimi taruvativati atuthondeke a subsidiary tere to green feather ukorwe objective yetu ni profit making at the expense ya murimi nikyo rundu atwekire wa mbere ni gucokia interest na from that time guka thaino actually arimi ari engi marosa mbia through green feather to kune ku interest in na that is what a subsidiary ifati ukorwa arimi ifati ukutogwa etethia arimi murari na hena maundu mengi muno marayumiria sector ino ya urimi koguo roni ruru rwa green feather mundu arathia koya agacoka otogwo ndakuria macani magathie thi kana ugethi wake wa macani ugathie thi agakorwo na kilo nini gukireithia no mbeca iria ararengagwo no guthina mbere na kurengwo akora murimi ni arimaga macani no ni ta ngombo tondu ari kindu arayukia muhuko ciana ciake kege thukuru na maisha make makagwathio no kwa magakonya macani kuria kungi green feather it's very friendly kwi murimi tondu one thing ni tambangi ya murimi so green feather ana riria we mukinyiririe ugakorwa atikire riria we nacio itingivota kuriva roni roe naruo it is very friendly gwikirita wangia ya top up kuringana na kiria issue ria evo tarua kwanita fees kutigu ngira kurengera murimi mbeca cia fees ati tondu kilo cia kitembeganu so we have made it very friendly na ndikyo gitumia arimi aria engi there is a backlog kwa kwina backlog ya maroni tondu arimi aria engi mosaka marosa maroon through green feather so it is we have made it very friendly to murimi he mundu ajuria atiriri mukigiria hydropower ni mura consider kindu kingita green energy tariwa it is still in our manifesto kana in our strategy but first tondu ino twakurire inyambiririe no endro gutigu tungi atesanirie project iyo
to ne project iri tembia nyingi muno cia murimi so tukiroragia endro in the years to come nitugucia vira uvoropia wa solar tondu wana wakorwa no tuvote kuthondeka solar ivote gwa accommodate part of the energy wana wakorwa te kuthia pasi ukore part of the energy consumption turamesa through solar neno ingena yo kwe through endro pano akoto kwa tugicokia cost cientu nthi na twaicokia benefit yonde kwe murimi. That is our strategy. Mashani mara muragetha tha ici ni mara maharirwo hindi ya mukoroni. Yes. Mahadirwo matigirwo ni muthungu. Ni murecira ro gucenjia bushes cikorwo ciki more productive na ikihurana na tutambi na ikona more production. No, I'm just thinking aloud. Yeah, it is true. Manjani mune matene ni clone ya tene pio. No thini waketi ri tukwa twina kirita gwa tea research. Ikuria kericho. And actually miake yukite nitoka twina piloting ya majani mau ton majani mau akwa mai resistant even to the weather changes kana climate changes and the years to come tondo ugitongoria nwangi yoko ina strategy the years to come iriga croisi na kumbere pio after kronine ya majani itingete sto wale mwe tondo ngivata kwira andu makure majani bavande mengi atango kogwe tombi ine kwa pilot slowly by slowly ikitonekane gukorwa of course nwangia kwa ina production yeguru ko na njira ngumure tongoria ni kindu murarora in future ni kindu turaroria in future haya kiuria kingi kiragia a Kenya na no ega go compare na kiria giku na kiria kirario taru iguaga andu makiuga atiri ni hindi ya Valentine tukanywa kahua ye sai mwendagia ati how do you sell nigetha na ituike trade local consumption na by the locally to consume percentage igana na twendagia percentage igana tia mashani actually ni kwigire twaya ku introduce giretwa teen drinking culture. Tondio niyo culture gutari Kenya. Yes. Now kathie China. That's why they have succeeded. No kura mai culture ya kunywa sai. Na ondu tureka in our strategy turenda gwika. Twenda ku introduce culture ya kunywa sai. Ati sai ndigakorwo tu ni ya kunywa iroko. Ati na ivwae. Yeah. Ukwe sai ni eranywa more than any other drink. Tondu sai ina value kwe mwira na gukira nginya soda we any other drink. So culture ni turenda kumireta. Na pia neturecia kwa twina kwa kuna coffee shops yeah kwa kuna coffee shops and outlets neturecia kwa na atu kwambiriria moving forward tunyitanite with the county ya Embu we have that kind of strategy to menye to introduce that culture ya kunywa sai na yole tutosha mali kegale let's have coffee together let's have tea yes na yole coffee ma have their game na yole tutinge dependent na traditional tieno ya kawaida nongia tugacenjia through value addition twakwande gwikira ta flavors yeah to tarua roria generation yo twinayo ene leto Gen Z Gen Z by then unakunywanga chai by the way ndio kenda generation yeno ifote ku embrace yeah ku embrace new wa sai tutinge rira na sai ya kawaida we better to think outside the box to tarua thira China na makire muno kundu ku the types of tea ile nyunyagwa there are so many ati ona de mondora mya kanisa yorajwa na nira appeal to the young people. Yes, it really appeals to the young people. Na ni ndo possible baranjoroge. Oni ndogeka kuria mongania. Ni ndogeka kuria reto redia ya rokorire. Taru yes, taru olende twatonya. Twatonya. Through our own initiative and directors. Ni twavotire the first year. Ni twavotire kuleta flavored teas. And it don't take dia tindege ekienda ati maundu mengi ati anga a lot of planning no. Personally nina background engineering. So uria twekire twatumire andu etu waku in the factory tukiuka na design ya machine na tukithondeka kindu twagurire ni mota tu peke yake ya kuthirurukia maundu indo icio cingi ciothe cuma ciothe twatumire kuma vau mongania iria cimwe cia kwa cia waste na tukithondeka machine na twavuta thaino ni already ni twendia majani flavored yeah there's masala and there's ginger so moving forward ni turejia kuka even with more flavors kenda this generation Gen Z tuvote kwa more appealing kukunya sai yani araf kirio kigiriro ndirahurwo ni muthiru ndandikirwo message ni murata wako itagwo Job Karithi adira na maundu megi horo wa carbon credit akanjuria atiriri na riu murimire macani ni mwaria undu ni murahota gutap ginya opportunities iria ciekuo undu na mungeta kuona besha kuma gwe carbon credit to macani matharagia riera no it is true twina that kiria through kukirukirira fair turinde carbon credit thaino kwanza irareta mbeca nyingi muno if
ukavota ukuthondeka mirandi ya kuwa nimura conserve environment. What we have done undu wa mbere tuina nursery ya meteta kwa mikorofia alongside uremi wa majani turenda wa murimi at least akorwa na mete 10 ya makorofia because these fruit trees no sira tethia ndwe ku conserve environment and through that and through my leadership nitukugeria tuone ngiagia 30 ya carbon credit as a factory nitukuvata kugia mbeca to approve each and every one okorwa ati nituravuta conserve environment as we do our farming. Yes. Kogwa ne kindu kingirehe ne diversification mweka ya kurehe mbeca ingi kwi murimi. Yes, kwi murimi at the same time nituratarget ndwe the carbon credit bila shoka through the carbon credit. Mafuri maturiganite ni mariku mundu angendia macani. Mariku within East African kana Comesa region. Comesa region actually through the initiative ngia ya the government itself. Taru turandia majani as far as Ghana. We are opening new markets in DRC, Central Africa, even Southern Africa. Tutira rolia on those traditional and Egypt na Kino. Nitura open up now other markets even within Comesa. Togu audia. And the initiative we tura kera mono tondo. The government is fully behind it. So issue a market, that is the key. And okay, when your president ya carrier aradio for a new market. Kwena pressure kuma kuri arimi munyihanyihie mahuthiro manyu nigetha murimi ongerere kindu muhuko. Mahuthira yani cost of production. Yes, that's our target. Na mbuge mungania nondu anoko matese. Mungania ni number 2 in cost management in the whole of Kenya, factories ya Kenya. Number 1 ni Momul. Momul yetu shindaga nondu makwa mai majani mengi muno. You know majani huku mai mengi no cost of production for kwa yente. But again, no angia uko na proper management. Very good management ya cost management. We are number 2 in Kenya for cost management. So that is the only area mo to focus ete muno. Tondo the basic economic equation ya revenue na cost. Iyo ni yaka konia kino kuvata kutigira murimi. Koguo kunyivia cost yaku. Nogu murimi agutigira kino kenene. Ruli taru jiga gwa tiriri tondu mashani matihanaine taru nyume zone 6 ndio sina uko gwitu tukwerie ni zone 3 na 4 na 5 yes 3 4 5 6 nigetha nyume 6 tukendia mashani maito test tiemwe what is tugiga brand ito niki ugiga ini kahawa kutoka Kenya ni majani kutoka Kenya. What we are doing actually ne ndari horo gwitu mucie giti kiambure kuria nyumite gutirika majani niko kahawa kugona compare na kahawa dukoria niki urauria majani metu outside kana majani mai na kuria nja tondu jigwa ati kahawa itu gathiaga ka blend ni uregesha mari majani maitu go matukanite ri ne benefit kuri ithwe kana ne disadvantage uratuvatie tureka na undu cio nwari rwe Kericho and ni ruhusu tu ngika reference ya Kericho tondu riwa tureka Kericho ko tura we are launching new brand ya majani iretwa Chai Gold. Na ondura turenda taruo na twambirie kuvira majani metu China kana UK. You know majani mara manyunya go in the UK. Okathie ku metagwa breakfast English breakfast tea. Na majani mau okathie kuroria maumete Kenya. So we are not benefiting as a country na production majani mariko. So what we are doing majani ngiagia maria maranywa UK turenda makore mandikitwa product from Kenya. Okay? Kenda no ria aranywa menya majani mama kweli is not a product of England or whatever. The product ya Kenya. Na ucio niguo ndo matwaririe ngiye twathi China turenda kuritin that identity. Tondo kindu kiria gitumaga majani metu marimo to lose that kiria value no ndo tutina identity turenda na mendua China kanako ukora temai na kiria ukora ya ukora traceability ukora temajani mau it's an origin a product from Kenya hekire ndo nageto moni arimi dikane gethigia ku in particular ka nikondo kungi hebe samurengaga arimi tashiriki kenda o mweri icio mbeca cirengagwo murimi ciake no korigiti gwaku but they are complaining no menye uri director ta director yake niguo kiria ndwageke wakiothe tondu riu no sine ariria arimi ya majani yonthe koguo und expect kiria kime from in corner but the fact is gutimbia tutinagia murimi
Nyu mutirengaga bia. Unless ingemulimia na rodi rwake rwangi ni fedha. No majani kino gitinagua tu peke yake ni fertilizer. Nayo ni a small amount tukwa tutinagia wale mwe. Gitinagua maita maingi ngia mwaka ugekata ukiugo thire. Koguo icio gutimbesa tutinagia. Haya head at KTDA aregire murimi ciringi 3 years back. What about the money? Hĩndĩ ona mutia kĩingĩrĩte ũtongoria-inĩ no ciarĩ ciake icio nĩ magacokerio. Mbeca iria ningi mangĩkwa marengetwo nanga cia project iyo ya thitima. Icio na icio ciatinirwe tene muno. Icio te last 3 years. Kuicio ciringi 3 bwana cio gwetu. Nokoti gwaku. Bana. Nikio ndakwira ni kugore kiuria gio kari. Nukota kwamba kumenya kane kia mwena waku. Kane kio haya wajiku aimete and again bwana Njoroge. Yes. Tutingie karatho gia tini ya remi ugo mbia ene hauri. No angeia kwanza tuge karanthi nao wakora kwe mbia tungitinia. Tumere mbia tugutinia mbia fulani no rwa murandi fulani. And so far gutimbia tumatura matinia. Ono wago waku. Wajiru kuma kurite kia Jokoma. Kia Jokoma yes. Kia Jokoma rune area cia gwaku. Kabisa. Ndikashua waka. The payment is very low. Maraiga tiriri. Yes. Na wira niguo mumongereire mumatindikiririo na wira muingi mukamongerera wira muingi muno no ru maraiga tiriri maroria tiriri mutige to appreciate ona mukikaga maundu mothe mureka ri mugakiririkana na ithuĩ tukiri ona ciana turarera muciĩ. Actually one of our most immediate immediate things turenda gwika and we in the process ya gwika guo ni kwa ruta ino cia ukire cia kithurano nuse kawaida kithurano tofadio kamaru wakenda no mari in the normal circumstances no ruthuru akod decree watwike twike mari wagatanda undu cio ni one disrupted maundu mengi muno. One of the things ni ndo cia misara the cashews but enda kumera factor no ngia kwenda continuity wona twathurwa the first thing no ngia turodie the cashews and category no yengi ya rutia wira taruku ya rutia wira vo twakorire kuma 2019 maukite makivingishwa makirwa riu mwe ithenya kwa mu unionizable ukai mwana wa management tukia mutu junior management but it was a trick maturike tunacio maikuo toru maturikirwe kuma 2019 makiongererwa matianongererwa mbia riu turamongerere last month with arrears. Then the other category ya cashews nio turaukete ru kuongerera na no angia tumongerere with this financial year no angia tumongerere mbesa so kiuria yukia Wanjiru ni valid but voni voto raukete ikiaga disrupted nendwe ikidurano but I want to promise ni ta chairman wa factory at twasoka immediately no angia tuongerere arimi I mean not arimi cashews ke mushara yes. Haya hemurugi wajira uyo ngocia no mutegira na ideas no mushiriti horo wa Purple Tea. Purple Tea we kundeta wa kangaita acio nio my identified mweno wale wa production wa Purple Tea na isat now zone yetu we don't daino to try a lot of emphasis on Purple Tea because already kangaita factory nio identified kwanduke as a part of diversification waneretho ndeka wa Purple Tea daino yumaga kangaita yes ko nyu mutimura ndira akinya kwanyu tutirakinya gwetu daino ira twenda gweka gwetu ni orthodox na already tuyambiririo by maybe the end of this year tuwete kwa tukiambiria no orthodox ni nani ndio rehe mutambo ngetiguo yes ni ndaragirira muthuri muratageta ndega kithae ni ugwa ndega kithae ni atumaga menye maundu mengi muno ma macani orthodox mware orthodox no ginya mo introduce mutambo ngena no cost of production na niguo tureka riu niguo tureka ni market ira demand orthodox tea yes because taruka the China almost 99.9% ya majani mara manyo ni orthodox yani medaga wekira tumaini to hiyo gakunuka wega meri na mururi exactly and the world over nitakuwa alama ranyo mashani nitakuwa mara mwana wa black tea na kwendo gitagwa revenue stream yoru kwa to create a different revenue stream kenda tuko turatigana na black tea 100% tuenda kwa twina different revenue stream kenda tukendi orthodox pia tarunu wese tokwekara gicenjagia na orthodox gutiende bei yayo yana thiende yandu ya black tea so it means twina two revenue streams huku tutendia black citizen na tutendia orthodox it means ile majani ma orthodox kwa bei yego rupio we produce more of orthodox and less of black tea. Haya dedo kuna feature ya mashani ukira wali mashani kwa ndio arajira tire I feel to uproot my tea leaves as being a slave
tondu aranjira atiriri atikoretwo ndikugweta kuria kombete mbeca ciake no raiga ati nginya bonus acokagirio negative ni undu wa uria mbeca nyingi irarengwo no na rego kwirite iri kurike turarikia no rego kwirite rigi magweta mario no kombo ati ni uratua macani na kana makarihwo no kirora ni kia muhuko ri nikini no ni gocoketie kindi kumwenda ngoda gukurika kwena future macani nigetha heka maukanya orie kiuria kimwe mathaa maitu niguthira marathira. Now this the future is very bright, very very bright for tea farmer. Na usio mundu I am very sure ti mundu wa zone 6 that one I can tell you uti mundu wa zone 6 da inwage wageciri voro kura majani because urakura majani rengi maragia mbeca taruto 3 years ago by 20 shillings now you are planning to pay a target 60 ona very tiangu hado ko wikita mathafu wega no ngeko wikita mathafu wega no na kutu vale kwa na that trend no ndo mind discard kabisa na onake na ulimwa majani but now there's a lot of I mean in terms of future ya majani it is very bright yeke ndugacokie tondu kama ni okuria giaku muthi mwire green feather 18% rate ya interest ni too much kuri arimi ugo nigo ndatumwo ngwire eno rongerekire no ndwa CBR sawa kenya ngogoreke giake no muthi mwire 18% ando ni meka atia no ru ngakwira atiri irongerwe CBR the CBR rate na imwe tu no tugotanda control ya but if you go to the market we are still the west thank you kama uria kimwe ni ndo wa mathaa kimwe tu ni ndo wa mathaa thank you muno muthuri wagania ni gucira wega na ndakiona ni gukorwo na ithurano mukorwo mu kirika githurano ine na 1 week time ugaruruku umwe tu uria we ungienda kuona thini wa KTDA nigetha murimi wa macani ongerere mbeca muhuko ni uriku na ndugakorwo ni kiraniro undu ungihinga ungiona wa wabici riu ri no ambende kindu gitagwa to adopt gitagwa best practices mwana wa kumanage sector ya majani tondu mutai na better management wanatukendia mbeca wega atia mine majani wega atia na mwena very poor management mbeca icio itigakinya murimi so we have to adopt the best practices cia management like in any other business wakorwa murimi wako twende turorie between the revenue and the cost no angiagia twikurukia cost neguo that's a basic equation ya economics neguo hakinya ni weri ha management uhana atia ungireti atia we onie kawaida le kwa ya bet live katakwirite no angiagia ne rate kulingana na vararutete kithikia mungania na varia tuli in terms of query I want to nearing I I may not be a no horror maybe ne minus so kuma imwe ginya 10 Ekomi ikiwa kubwa aba moja ikiwa kubwa. Todi ekomi kwa heroes. Na wadu highest. Reti give out the bag. Ro yo bere third in highest. Kada one in the highest. Kada bote kwiriti. Bega give us one nyito rero ria. Na thenge muno mundu gwitwo mwenje jero ni ndu wa gwitikira guka na tugakimuhera mahinda mega mugithi na mbere na ithurano icio ciake itige. Na no tugacaria ara mathuro nigetha moka tumere merire mwirore niki marenda gwika. Thenge muno wacoka kuria kundu gwitagwo Mungania ritwa riri ritire Rukurire na gatha Kathangarire K ni Kathangarire uthi ugeithia andu acio no mere tumerete muno guko kwa Inoro Rucini. Asante na ni ngimeraga kithurano mweri 28 makaumira pio yes agwa kwa Kithungurire kwamberia Gatemani kuthie Kiamiato kuthie Kithungurire kuthie Gaciege kukuo the Kathugu kura ciothe cikirwe kiondole kia mwenje thank you muno twarikia ndageti tubona muthenya muthi tukoraga horo cio wa uteti wa ithurano cia KTDA tondu ni irekwo kimia giukite na ni urimi wa macani ni tugucaragia andu aingi muno no mathaa matira tutwikire tukorwo na andu aingi na mahinda matira tukire tukorwo na andu aingi tungiririe gukorwo na andu aingi nigetha tuigue views cia Kenya aingi uria wothe kuhana hau niho tugutigirira kana tugutirira tabarĩte ya muthenya wa umuthi ya Inoro Rucini na kama kawaida mundu ria urugamite ni yugaga uhoro ni tuonane muthenya wa Jumatatu ĩrĩa tabarĩte Inoro Rucini. Thank you muno ngiuga uhoro ni ngoda kwethia Mr. Wambugu Kanoru haria hothe ari gethe kamuno Wambugu wa Kanoru na hau wikarete ume amuwe nduri Genesis TDR